sitti Facebook keessan irra seentanii yaani Facebook keessan ka paaswordii isaa dagattan maqaa irraa jijjiiruuf paaswordii malee karaa salphaan maqaa irraa jijjiirratuuf eessa dhuftanii bakka sarara sadeen kana dhuftanii irra gad dhooytanii san booda bakka setting bakka ittan irra dhooytan setting kana irratti eega dhooytan booda see more in account center bakka ittan ni agartan jee yaada isa irra dhooytan yeroo takka achiin akkanatti isinii dhufa hoggana dhufee bakka profaayila keessanii tana irra dhooytan ammas asuma irra dhooytan bakkuma profaayila keessanii tana amma akkana isin fida anamma amman irraa jijjiiree ganaa gaajjaa lama malee waan na jijjiiruun se'u isin maal gootanii neem bakka itti tana irra dhooytan san booda bakka tanatti farsitti neem bakka itti tana maqaa tokkoffaa itti galchitan saaru neem maqaa abbaa keessanii itti galchitan yaani namni maqaa abbaatiin banatullee dhiise achi booda change order of name bakka itti tana asirratti isin magarraa'eet isinii dhufa amma jijjiire waan ta'eef na amma garreessu isin magarraa'eet isinii dhufa san booda maal gootanii irra gad dhooytan akkanatti eega dhooytan boodaan amma kanuman jijjiiruun barbaadu kanuman seef godha isinis save change bakka qofa juu qofa isinii fida waan biraa takka isin gaafatu laa paaswordii laa maalii achi booda seef itti gootan jijjiiramee jira jechuudha reefuun jijjiire deeqaa muraasa dura maqaan kiyya immoo maqaa feesbuuka maal jiru akka ture namoonni baay'een ni beeytanii waan akkanaa salaamu alaikum warahmatullahi irraa fayyadama sirriitti isin fayyada jee yaada